Fudbal je nekad bio malo polje vječnosti. Sad je igra tačnosti. Šta je VAR donio meni kao gledaocu? Ne mogu reći da sam od onih koji u fudbalu traće metaforu života. Nisam ni rob kladionice. Neđe sam između rezultata i slobodne misli o njemu. Iz tog mjesta, možda sa zakašnjenjem, svjetsko fudbalsko prvenstvo koristim da prvi put razmislim o pravosudnom postupku koji zovemo VAR. Ne znam da kažem slovo R. VAR. I opet. VAR. R. Prva pomisao. Umjesto raskošne proslave gola, VAR je donio emociju strepnje i provjere. Gol je detronizovan, kao da nije emocionalni događaj. Pravda stroja preuzela je upravu nad igrom. Zarezala njenu osjećajnost. Šta sam dobio za uzvrat? Empirijsku sigurnost da je mikron moguć u milisekundi. Digitalizovana ramena, ruke, kukove, uzidane u zatvorenu kutiju nove tehnologije. 2 minuta kasnije Samatović u tamnom dresu odlično je šutirao, ali lopta je otišla pored lijeve stative Vujačićevog gola. Preciznost koja je dobrodošla u hirurškoj sali ili na prekookeanskom letu u fudbalu znači da gol nije gol. Sutjeska je povela u 9. minutu. Poslije kombinacije Tibljaš-Bokan, Kovačević je silovitim udarcem sa oko 10 metara postigao jedini gol koji je na kraju odlučio i pobjednika. Zgoditak više nije prelaz lopte preko bijele linije i njen ulazak u mrežu. Postao je ulazak inputa u softversku jednačinu koja upravlja simulacijom stvarnosti u kojoj se donose odluke. Prilikom donošenja odluke čovjek je potisnut. Zakoni fizike, isti oni koji upravljaju bacanjem kockica, ukidaju ljudsku prisutnost koja se najraskošnije držala u prividu autonomnog odlučivanja. U nastavku utakmice Smisao igre živi u rasponu pravila koja se tolerišu. U pristanku na nesavršenu stvarnost čula. Čula koja omeđuju čovjeka u jednu od najljepših fantazija fizisa. nastavku utakmice igra je znatno izgubila u tempu. Nikšića nastavku utakmice igra je znatno izgubila u tempu. Priroda gola bila je netaknuti bokal radosti. Istorija pogrešnih procjena, vratnica i slomljenih lobanja iz kojih su kao grki cvjetovi nicale sudijske omaške. Ali nema više. Danas sudije prizivaju višu silu kojoj se golgeter, baš kao njegov mali navijač na tribinama, okreće kao božanstvu. Vladaju minuti hladnog vijećanja. Pravda ne samo da je slijepa, nego je nevidljiva. Duga pauza uvodi interregnum, ubija radost koja izduši do objave. Slavi se 2 put. To znači kraj nevinosti gola. Gol je predat, trafikovan, mitologija je zamijenjena nebićem softvera. Između moje sreće i gola nastupila je tehnokratska provjera. Gol je žrtvovan za istinitost koja ga je pretvorila u jednačinu. Čovjek više nije jedini akter gola, nego sirovina za dobijanje naučne istine koju gol potvrđuje. Ono što je nekad bio samo kratki pogled na linijskog sudiju, sad su krupni kadrovi zabrinutog iščekivanja. Sve ono što je već urađeno u politici, stanovanju,
prehrambenoj industriji i saobraćaju, odvija se i na travi fudbalskog terena, rani softverski izvještaji sa utakmica, teletekst prenosi i grozdovi privatnog vremena u kamerama pametnih telefona. Sve je to dovelo do situacije da mašine gledaju mašine kako rade na polju kojim je nekad vladalo ljudsko nesavršenstvo. Nikšićani su, čini nam se, bez potrebe počeli znatno defanzivnije da igraju, a Zeničani su sve žešće opsjedali gol raspoloženog đasa. VAR je donio preciznost koju smo tražili. VAR je ubio Boga u lopti. Maradonina ruka iščupana je iz ramena i bačena iza gola. Dobili smo istinu koju smo tražili. Cijena koju plaćamo je nepomućena radost gola. Nagrada je osjećaj tupe isključenosti u momentu kad VAR poništi tok istorije. Kovačević, jeste li zadovoljni rezultatom i ocijenite igru Sutjeske u današnjoj utakmici? Pa, posle ovakve igre moramo biti zadovoljni. Uglavnom da smo pobjedili i nadam se da će drugi utakmice biti bolje i da će nam pomoći u borbi za opstanak. U srijedu vas očekuje kup meč protiv Vardara. Šta očekujete od tog susreta? Ja mislim da ćemo pobjedom nad Vardarom ući u dalje. Ovo nije romantizovanje davnih pljački. Ovo je pitanje koji su ciljevi nove istine. Kakav je njen uticaj na psihološka i socijalna davanja čovjeka? Šta se od igre gubi kad se ukine tačnost? Mene pitate. Nikšićani su imali još 2-3 prilike da povećaju rezultat. Evo kako je Tibljaš u 73. minutu propustio priliku da pošalje loptu u mrežu sa, tako reći, same gol linije. Odavno na stadionu kraj Bistrice nijesmo gledali takvo suđenje kako nam je prikazao Ratko Čanak. Pošteno i autoritativno vodio je ovaj susret. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, parado, la 12 fue quien corrió, parado, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó,
magia de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su habitual deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. A poco que debutó, la 12 fue quien corrió. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Hubo alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol de Marabona, saca siempre Marabona, genio, ¡Te quiero, Diego! Gracias. Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. Dugo su te škole egzistirale odvojeno. I bio je tu i rivalitet, i u pogledu titula, i takmičarski rivalitet, a i bila je prisutna razlika. Razlika je bila prisutna, čak je suprotnost bila. Jedni su bili, Evropa je bila za automatizaciju, a ova je bila za improvizaciju, u jednoj je dominiralo fudbal imaginacije, mašte, a u drugoj je fudbala rada i tako dalje. Međutim, 73. godine došlo je početak te integracije, jednog novog procesa. Naime, tada je posle dužeg perioda u Španiji dopušten bio uvoz igrača i uvoz trenera. I onda je to postala zemlja gdje su se te suprotne stvari spajale. Evo recimo, možete zamisliti primjer jednog kluba kao što je bila Barcelona, u koji su došli najbolji treneri i igrači Evrope. Michels sa svojim totalnim fudbalom, sa Cruyffom u najboljim danima, sa Neskensom u najboljim danima, a onda on uključuje u taj rad i najbolje južnoameričke fudbalere Marinja, Herediju, Sotila i tako dalje, zajedno sa ostalim španskim najboljim igračima kao što su Marciala, Rešać i tako dalje. On sada radeći i razvijajući to, vrši integraciju i rada, i metoda, i igre, dobijajući jedan jedinstven fudbal. Jer vidite u čemu je stvar. To je bio jedan povod, tako da ono što su ranije, recimo, nedostaci južnoameričkog fudbala,
bili su slaba fizička priprema, nedovoljna taktička disciplina, slabosti na psihovoljnom planu, neodgovornost, tako dalje, orijentacija na improvizaciju. Posle tog procesa, od 1974. godine, novi svjetski prvak, Argentina, razvija i priprema svoju reprezentaciju na taj način što uspeva u tom procesu rada da razvije sve te osobine koje dotad nije imala. Ona dovodi trenere iz Evrope, ona dovodi lekare iz Evrope, ona školuje trenere za fizičku pripremu i onda njihovi najbolji igrači koji su imali pozitivne južnoameričke osobine počinju da stiču sve one osobine koje su imali Evropljani. Tako da na fizičkom planu danas najbolji igrači Južne Amerike, mislim na Brazilce, mislim isto tako na Argentince, imaju u fizičkom smislu gotovo iste, a u nekim elementima i bolje sposobnosti. Perdido entre tu casa y mi casa, será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. De un cariño adormecido, yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. La esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota, vida de tu boca,
boca. Ay, 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 ay. Dame, dame, dame de tu boca. Negra presuntuosa, negra mentirosa, negra, 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 gozosa. O sukobima ne bih hteo da govorim, ja to imam svoje mišljenje i za sada mislim da ne treba ništa da kažem. A što se tiče opstanka u ligu, to je isto tako teško prognozirati, premda smatram da ćemo uraditi sve normalno da se zadržimo u prvoligaškom takmičenju i mislim da imamo sve uslove za to. Dzindzula, vaš novi porok.